Lalo mai lalo whamamole. Asusonu mai ia. Malvale alofa. We've come together this morning to remember before God the life of Tauvao Fuiavailili
Vaiovea Vagatai Lafolua-Misionare, to commend him to God's keeping, to commit his body to be buried, and to comfort those who mourn with our sympathy and with our love, in the hope we share through the death and resurrection of our Lord Jesus Christ. Hear the words of Jesus Christ, our Saviour. I am the resurrection and the life, even in death. Anyone who believes in me will live. Set your troubled hearts at rest. Trust in God always. Trust also in me. Amuia e whano noa awa e wha mawhanwhanaina I lātou. O nei o tui tū mane ola. O le e whatutua mai I a te au. E ui lava inoti. Ai ola lava ia. O tangata o lo uma o e whatutua mai I a te au. E leo ti lava e o I le whaavavau. Aua le atu tu vale o tō loto. Ia o tō whatutua I le atua. Ia whatutua mai fo I a te au. E tele mea no whai na mauta o lo tama. Tātou tala. Nā tua whaavava ue lo mātou tama o I le langi. O leo alofa mai a te mātou le alofa e whaavavau. Ma leo mwhai anu liuina le ato le oti e whaimata e ao le oli oli. Me e fsosani mai a te mātou. Ia mātou whātatali atu I a te oe li mi ngāo. Na ia vea ai lo mātou whalonongo I upo le ola. Ma mea e mau ai le on sai. Ma le wha mawhanwhanai. Mai le tusi pa ia maise. Ngā ruenga lilo le ngāng pa ia. E ala ia Jesu Kiriso le mātou riki. La mātou te talo. Amen. Kia rana tātou kātou toa. Whakalofo le iatu, mautu losi. Malo le lei, malo ni. Warm Pacific greeting. Malo le soifu manuia malangi mao nei tae fau. Le pa ia o tātou sauninga. E susunga I whawhiangainga. Tausi mitanga luenga. Ma tau whalitua. Pa ia ahenga lua. I tupu mtamali. Ma lo le soifua. Pa ia o tātou I kālesia. Ma lo lava. Ma lo awala. Pāwhitai. Ia o leo wawai atu sa lua whaatasi malpanmia. Ia o mauso. Vai atu leo wa. Wa suitu langa ia iti. E lau tō wha, lau alu I tīle. E le palemia leo e sau tātou lotu, ma lo lava le. Ma lo smai. I heard you guys had a very good cup of tea after the service last on Sunday. Well done. Sorry I was crook. My church leader this morning said that after the service today, I can go home. And I said, this is the day we eat the pig. I can't go home. So anyone who don't want the flu, I think I'm okay now. I'm not contagious anymore. I'm past that. I will be with you. So today, but welcome to the service, our final service, where we thank God for the life of our Father, where we celebrate His life. We heard on Sunday His humorous and happy life. We say goodbye to Him today with gratitude in our hearts and celebrating His friendship, His leadership in His church and in His family, and who He was to Niua and the children and the grandchildren, to His friends in the church and in the community.
Let's make this an occasion of joy. Let's praise God. Tātou vi'i le tua le vi'inga le tua. A mai a ona tātou whanolongo lea le whaitauina o le tusipa ia. Whafonga maia I le awhionga pa ia le atua, e pei ona maua mai le whenga inga fau, le evangelia Ioane, o le mata upu e luas fulu manitasi, e a mata mai le whai upu mua mua, se ia o atu le whai upu e se fulu ma le wha. Le evangelia Ioane, mata upu e luas fulu manitasi, a mata mai le whai upu mua mua, se ia o atu le whai upu e se fulu ma le wha, o le au whaitau wina. O wheta lainga Iesu I ona soo. Wa mawai ia mea, o na toi whaali leo Iesu I le au soo I le vai o tiperia, o whapeo na whaali o ia. Sa whatasi Simona Peteru, ma toma ua ingoia ati tumo, manatani yelu o le kana I Kalilaia, ma atali o se petaio manisi o na soo e toa lua.
Ua whai atu Simona Peteru ia te ilatou, o te alu o te whangota. Ua whai mai ilatou ia te ia, tātou te o foi ma oe. Ua latou o atu o na latou o ae loa lea I le vaa, a ele I maua se ia e tasi I lea pō. Ua o I le tae au, ua tū Iesu I le au vai, a ele I loa I le au soo o Iesu lea. O na whetala I atu leo Iesu ia te I latou, le whana ue, pe ai ea ni a outou mea e ai. Ua latou tali mai a te ia e le ai. Ua whetala I atu o ia te I latou, I nā lafo ia le upenga I le tui matau o le vaa. O na outou maua ai lea. O na latou lafo lea, awa le toi mawhaia I latou o na toso ae, o na outau mafa o ia. O na whai atu leo le nā so o ua alofa ina I Iesu ia Peteru, o lea lii lea. Ua whaalongo Simona Peteru o lea lii ia, o na ofu lea o ia I lona ofu, a wana whaasau o ia, I le wa oso I le vai. Aua o mai si so I le vaa I titi, awa e le va mamao mauta, pe lua se lau o kupita, wa toso mai le upenga, ua iai ia. Wa latou tuta, o na iloa leo le afi malala, o le ia foi wa tunu ai, ma le a reto. Ua whetala I atu Iesu ia te I latou, au mai nisi ia ua outou maua nei. O na aluane leo Simona Peteru, ma toso mai le upenga I uta, ua tumu I ia te tele. E lau se lau, ma le lau lima, ma le tolu ngā lau. E ui lava ina tele o ia, ai lei maasai lava le upenga. Ua whetala I atu Iesu ia te I latou, o maia ina a ai. Ai lei wha malosi se tasi o le au soo, e fesili atu ia te ia, o ai ea oe. A wawa latou I loa, o le alii lava ia. O na maliwane leo Iesu, ua tango I le a reto, ma vatu ia te I latou, ua whapea foi ma le ia. O lona whaali whaatolu mai lea o Iesu I ona soo, talu ona toi tū mai o ia, nai e ua oti. Our reading this morning from the Gospel according to John chapter 21, and it's verses 1 to 14. Jesus appears to 7 disciples. After this, Jesus appeared once more to his disciples at Lake Tiberias. This is how it happened. Simon Peter, Thomas called the twin, Nathanael, the one from Cana in Galilee, the sons of Zebedee, and 2 other disciples of Jesus were all together. Simon Peter said to the others, I am going fishing. We will come with you, they told him. So they went out in a boat, but all that night they did not catch a thing. As the sun was rising, Jesus stood at the water's edge, but the disciples did not know that it was Jesus. Then he asked them, Young men, haven't you caught anything? Not a thing, they answered. He said to them, Throw your net out on the right side of the boat, and you will catch some. So they threw the net out and could not pull it back in because they had caught so many fish. The disciple whom Jesus loved said to Peter, It is the Lord. When Peter heard that it was the Lord, he wrapped his outer garment around him, for he had taken his clothes off, and jumped into the water. The other disciples came to shore in the boat, pulling the net full of fish. They were not very far from land, about 100 meters away,
When they stepped ashore, they saw a charcoal fire there with fish on it and some bread. Then Jesus said to them, "Bring some of the fish you have just caught." Simon Peter went aboard and dragged the net ashore full of big fish, 153 in all. Even though there were so many, still the net did not tear. Jesus said to them, "Come and eat." None of the disciples dared ask him, "Who are you?" because they knew it was the Lord. So Jesus went over, took the bread, and gave it to them. He did the same with the fish. This then was the third time Jesus appeared to the disciples after he was raised from death. Ia whamanuia ina I tātou e le atua, ona o le whaita wino lana tusi pa ia, ma ia iate ia le viinga ma le mamalu, nei ma ia o atu I le whaavavau. Amen. Malo whaafatai, no sunga Gary, mo le whaita wino le tātou tusi pa ia. Sorry, I forgot to introduce my co-workers this morning. O lo manei, o lo sosani te te ina o tātou lotu. Ia o lupe whaalele ia le to ina. E sunga ia e Rico pe na mon mawina la so la sa. Ia e mese fo le sunga ia Gary. O mātou, la mātou ngā luwhatasi wāne, tātou lotu nitai au. Tēngi nei, ia, e walawatu mo whāloano le tina ia niua, mo le mon mau o le tātou waso. Matala moli mau na upese, pa moli mole, ni me totisi o I, o leo te iloale I aisi o tuangane, so ni mai tasi alfa I upo. O e o lo o malama, lama, Yesu. Tai lea I le atua ona ewi ina ufitia le la I ao elele mai ona o le whaanoa noa ai e ao pea I lau whaatasi mai Yesu e whaatalo whaatu I lau sunga I le taitai o le sauninga I lau susunga e lama ma le whaletua ia Emily
Whaapea susunga I whaapea ngainga. Yeriko Afamasanga. Gary Maunga. Mau o lua wharetua. Nisi o whaapea ngainga. Ma wharetua o mawhai o na whaatasi mai le ne yaso. O na o le toe sauninga o le tamaa o le ainga. E whaatalo whaatu foi. I le paia o le ekalesia e pele ia Fuiavailili PIPC Tamaki o wo mai masani ai maise o maainga whawhetai mo le whaabanoaina o tau taimi tāua o nisi foi ua le whainga luenga ona o le fia awai mai mo le lotu muli o le tamā o le ainga ma lo le soifua manuia ma le langi e mama o Tauvao Fuiavailili Vaiovea Vagatai Lafolua-Misionare na soifua mai I whaala I palauli I le aso 5 o me tasi le afe iwa selau wha se fulu ma le ono na wala au le atua I a te ia I le itula e wha I le vave au aso lulu aso valu o iuni lua afe lua se fulu ma le lua e wala au le atua I le tama ua fitu se fulu ma le ono o na tausanga tasi le maasina maaso e tolu o se tangata e malosi lona whaatua I lona atua e wala au mai lona matai ua leva o na sauni o lana tala e whaiso e uia ina ua vai lo utino ai maa losi pea lo uanganga ua o sauni foi e feiloa iatu I lo uari ona matua o Fuiavailili tui Lafolua-Misionare o lona tamā o iuta mai le alalafanga o vaimoso o lona tina o alofa mai whaala palauli o lona tina o fuaso o lona tamā o talia oa tāpuni mai le alalafanga o awhenga a o lona tina o to iata mai whaala palauli lava e to a whaala ma whanau sila fia ele to tele o to o Patricia fuaso whaaipoipo atu ia tama Joshua o Richard Lafolua Christine Niwa Lafolua malanga partner Ernest Sanerivi Malewii ne ali ile o Robert o whaaipoipo atu ia Rebecca Loi tātupu e tolua ma grandchildren o Tama Uma Lorenzo Vagatai Lafolua Matthias and Joseph Lafolua Joshua o lana usunga mua e iai Marie Scanlon lea sa whai maila na molimau I le pō o le Family Service o na ua le mawhai o na awai mai o na onisi o mafuanga sa mawhai poipo I le aso 2 ma le fitu o iuni a wheiwa se lau
fitu se fulu manelima i le falemeli i apia i nā vai taimi pe a whai o se whai poiponga wha atope tope. O mātua o tui edi tauala pini lo isi mawhale na moni mau i lea aso. Na maa whaipoipo e le aise mama. Le aise mama whaipoipo o le tala moni lava lea. Ma te fo i atu i sawai. O lo o tā pena e o mātua, o mātou a inga, sa mātou fia mō lea fiafi. Ma le mātou staff, a o whaia onga i le i tū māloa palauri i vai tō muli i lea vai taimi. Ai sā wala awina e o mātua, whai whi au uma palauri. A o toia ina ai le susunga i a tuu au sao i vai loa, o ala o vai o vai tō muli, ma se ilala lua manu o wha ala i palauri. O le anganga o nai o mātua, ina ia wha pa ia no maa inga e au na ale atua. Ma o le toea ina, ia tuu au sao, sa wha taunu ina lea wha moe moe, ai le ai lava se mama. Pe ono masina, ai toe fo i mai vanga tai, no na ingoa le nai le nā tai me ele i matai i New Zealand. Ai o nofo pea i Samoa ma whai ngā luenga ai. Na toe fo i atu ai loa i Samoa, ma wha maulu le mama i lo ulima. E ui ina a mata i lele ai o se mama. Ai ua wha se fulu ma le ono tau sanga. Talu o na mama futa. Ua le pei o nisi o wha i poiponga. I le i ila ma taunga tā o ni mama. Ai le umi, ai te tea. E vi i ai le atua i nei tau sanga i tele. Sa ma wha atasi ai. Masia pele. Sa whaile pisi nisia o mātua i le nuu leo wha ale palauri e leo sa mātou nuu. Ai na mātou wo i ai o mātou la iti. Ma o le tele o tangata wha ala i palauri. E mātou te iloa ma mātou māsani ai. Ai mau te tau le iloa o mātou a inga. I no whaari i masale la vadu. Wale e tōru se furu ma le lua tau sanga o whai eile. Pisi nisi au mātua. Au le ala foi lea na māmasa ni ai ma le ula lea. E le ile lei sona o langa tau lea onga. Whai mai pēna ngata po le prima 2, po le prima 3, i nā vai taimi. E tele ina tūri atu la tōu e o lea onga. Ia ai alatu ia na ale whaeroa o le tino i o, ia e umaloa le lakapi, kua ota maiti lea onga, wa tā mai le longo e amatai. Ai alu ia le tonga tolo le talani. Ia ai tolo ai malafilafi ai. Ia pe alu fo i le vai tā ele. Ta ele ai ma fa atali le taimi tu o ele a onga ia na popole si o tina mana yo tuangane ina ua manu nofo ona ole ma losi ole inupia ne ngaka idea kele ole faikenge ai sa atiri ai lo ua lofa isi au pele. Awa, e pito au lele ia vanga tai
I tama uma o whaala. E lei loa po tama uma fo iau palaudi. O le moni mau mai o na a inga le i. Sa o whanongolongo i le tio sa moa i le vai taimi o le. O le o le aso tina li tausanga le nei. Sa fesili le ali i whaasala lau. E se tasi o tama. O le fea e sili ia oe. O le teine au le lei. Po le teine a mi o le lei. Na tali le tama. O le teine au le lei. Awa e mawhai o na sui la na mio. A o le teine a mio le lei. E le mawhai o na suia o na fōringa. Ia, e tutu sa tonu lava malo manatu na laino o whaipo ipo. Isia upele. Ta te le fia moe i se tangata poto. Ia, ai au leanga mai o ta au tafa. Ia. Ai wha oni lau tala. Mai, e ui lava o se tangata sa whainga tai le amatanga. Ai o se tangata na sili atu lo na lofa ia te au ma le whanau. Peia o le tā ua e si tuangane, le ana mori mau le pō le aso sā, lo na mori mau wina, o le alofa, o Fuiavailili ia te au, masia mā whanau, ai maise o mātou a inga. O Fuiava o se tangata mi o tau sa fia, mai fia lava lo na ia o langa. E pei o na tā ua e nisi i le pō o le Family Service. Sa ngalue ma le maalosi i le taua tina e ina o lo mātou a inga. Ina ua le toi whai ngā luenga, ua retire atu le nā i le Coca-Cola sa ngalue ai mo le luas furutasi tau sanga. Ia, no foloa i le whale ma whai uma mātou whe au. Nā no ua latu ai whaati e ti e le tanga mea. Au si toia ina lava e tau toe au. O le whaia foi o mea ai alo mātou a inga o ia lava. O au foi o se tangata laki ta te alu watu wa ua mana watu. Ia ua uma o na kuka mai le mea ai. E mana o e nofo i ta lane i le lau. Ma tilo mai i ate au. Pe o te aia lana mea aidea vane whaafonga mai ane. Tātou wā fia. Ai a au ne ai lana mea ai. O na le fia loa lea. E fia e whai lana tonga la au. Ma wha mama. Ia o le taimile nei. O ka se vao. Ua vaoa lava le tonga la au. Ia ua mata ngā fo i la au. O le whaatou anga si toia ina. O le ala fo i lea o lo upiki ina o le teu whelanu lanu wa i lea. A wae fia e alu e whaatau mai la au ese. E totoi lo na tonga la au. O au li tangata ma iso o lo maa inga. Ma o nisi ia o na winga whaangalo ngā tā. O na e tausi ma le wha maoni. Ma lona popole i lo o ma iso. E iai lo uta o tonga sa whai o le tala fo mai. E whai ale ta o tonga le aso le na. Ma o te amai ai lava i tua. Pe lua i tu la e whaataritali ai. Ona o to e te amai le i tua. Pe tai ane. Wa atoa le wha aso. O iai lava i le whale mai ona o nisi o wha ale e tonu.
O le lona whare o aso na tatangi atu lau telefoni. Au tango atu o Christine. Wa mai mam. Tala noa mai i a dad. Au te tango atu. Olo o tangi. Taimi o le koviki. Na le tasi ale tangata e restala lo na ingoa e mawhaina ala tui. Ba aile ma. Whai mai. Sauia itua. Sauia itua. Pei oe ua le aise a inga. Le aise to alua. Ona o nā sae whai il whale ma. O whai atu. Ai a ua latu la itua o le alau tonga fiti e whai. Tu upea se i whai mai fo mai le i teitei fo i whaapea mai fo mai o te toe nofo i nisi aso e wha. Ona o whaale e tonu. Na ia whaasino lana fofo. E lua umai maasani ai. E fofo ai a Fuiava. O le ulu ti ngā male to ala. A o le manuia ia o ana fofo. A wā o lona grandmother. Ma o ngā aunties. E fofo o ni tangata fofo. Ai o le manuia ia o lima o stoia ina. I o uma. Wailoa e Fuiava ua. Wati ngā ina. Whailoa ilana whanau. Lorenzo. Sau e whaasino atu le fofo le ulu ti ngā. Ia ua lua mai ua fofo e Lorenzo. Manuia. Ia. Whai a Christine. Ma fuasou. Whaasino atu le fofo le to ala. E mai so o ai fo i lo tau tina. Ua fofo so o fo ia e le au tamaita ia. E manuia lava. Ai ona o le toto le a inga e fofo. O nisi mea ua o misia. O lana malu. E le lei tele le malu a si o to olua. Ia mātou pese o le lotu. Ia. Nei la ua le mawhai o na pese a ua vai fo lambalo na tino ua. Le mawhai o na toi pese. Ia e pe pese mai le whanau. Le a ia sesi e mawane leo le toia ina. E tele tala e fia moni mawai. Ai wasila fia mamala malama le leila tato e kale sia. Whaapea o maa a inga. O wo. Ile tele o isia na tala. E maalie. Ai ailo na lave. O le tala o se mea na tupu. Ia, o na ngata leo le mea na tupu o le mea moi. Ia, ai wha wau pea le tala e Fuiava. Ia, o le mea wha pop. Ia, ai tō ea, ia nei tō i ina. Avea ia le nei taimi o te momoli atuai le wha whetai tele. I lau susunga e lama. Sunga i wha whea ngainga. Pa ia o le ka le sia. O wo mai e maasani. Wha pea o maa inga. Taimi na mai ai Fuiava. Ia tō wā singa. E le ngata i tupe. O tau mafa. Fungala au. A o a tō tālu sanga foi. Ia alofa le atua. Toi whaamanuia tele atu ia te o tau. E tusa malo o tau wanga lele. E taimi o whaata o tō lia ai. Le tamao le ainga. Ai o le talo sanga. Whaamole mole. Ona ele ai a se tangata ele. Haini ona se se le nei o langa. O ani se tala, se anga, ua. Whaamanu aria ai o tō finangano, ona ole
Tama o le ainga, wha mole mole. Le kalesia o ma ainga uo mai masani. Wha ma ngalo isi o uto adua. E mana tua pea lo alofa ia te au, masia tā whanau. Ia wale ai fo i seisi o te mata nana iai. Hai ole awha ai ula o mori mau. I le pese. Wow. Samoni itano sanga tana nofo atasi leona nene uaba la awina
Piama, ya, whaafitai moa ungaluenga lei uma sa whaia moa umarita whanau, whaafitai tele ilo walofa. Whaamangano fo I mātou, so mātou se ilo tātou ba. Manuia tele, lau sunga, toe ina e lama, sunga I whawhea ngainga, whapea foi, whalitua, ia o le kālesia. Ia o wō mai e māsani ua mawhai o na pātasi mai. Manai o mā a inga pele, whawhetai tele mō le lango mai. Soifua. Malolo tele al tinani ua. Living of fear. Ai me se ia le nātou sanga sa whātau tō lia I ta mai. Nei mai whengita. A mālo lava le toa. Ano mon mau. Mati si fia ai nei potonga. Le anga le leima le lofo le tua ia Fuiava. We've just heard that Fuiava was a man who loved his wife, his children, his grandchildren especially. He loved his family. We heard tributes that his family also loves him. No maua whaiwheau, o se ta mā e alofa ia Iesu, o se ta mā e alofa I lana ekalesia. Fuiava was a dedicated leader of this church. Just some background. I've just been here just over 3 years. So I spent the first year of my time here getting used to Auckland and Tamaki and this church. And the last 2 years with COVID. Having service on Zoom, doing lockdown, doing isolation, doing the limitation that we've been experiencing in the last 2 years. When COVID arrived in New Zealand, we decided to divide our church into 10 regions. And we asked our elders to take care of their region in case something happened. The COVID is interfere with other regions, or especially here where they centered their life, the spiritual and fellowship, Christian fellowship, here in this place, in GI. I also empowered my elders to do Holy Communion in case the minister is not available because of COVID. But as we went through the first lockdown, we discovered this thing called Zoom, where we were able to hold our services online, where we can see one another. And every month we celebrated Holy Communion. They could see me, and I could see every family, every person that joined us on the phone or their laptop. It was better than nothing.
what I noticed during Holy Communion, families would, during the time of distribution, would pass their bread and their wine or grape juice to one another. Some were casually dressed. Maybe it's because of the comfort of home and the comfortable chairs that they're now sitting in while the minister is speaking from a screen. But not Fuiava. Every Holy Communion or every month that we held our services, you will be dressed in all this white. And during the distribution, usually up here is the elders that take the bread and the wine to the congregation, then bring it back to the minister. But even with the limitation of a screen and a Zoom, a laptop, we ever were dressed up in white. And he wouldn't allow any of his children to do his work as an elder. I would see him stand up with his tray. And so he was my gauge to time when to say the words, the Constitution. This is the body of Christ. O te whatatari. Se umalava na tufa ia le arito a Fuiava. Lalai lalo. Tua whailea. Nālai e whatatari mai le kālesia e fuala tala i le ngalue a Fuiava. Tangata e whai mea mai ea. Mo le whamaoni. He was a good leader. A good father to me and Emily and our family during the time of trying to settle into Auckland. Pe ona moli mau ia le tina lea. Lefta uloa nei I moli mau a niua ma le moli mau a Yeriko e tau whaasea to inga. A le teimi o le māmawhitanga whapea ui e moni e moi ia mātanu noanga ma. Te le teimi sa māmawhuta I ma le tamā. Te mai sa wai e moli mai niua le o ngā mata. Ia, mawale a whanua mati tatanu noa ai. Tui titia mā nawa mai niua la ai whailu mā tanu noanga. Te rei rope matawina le kālesia mo le tātou o lotu. Mātanu noanga matoina. Mo le mauia le whongonu. Le tangata e sau no so o ini. Fono po tono le kālesia. Al fono mo mua al mato o lotu. La fono mo mua I tono le kālesia nei. E ropo le ale mea nafu. Le fia ia Fuiava. Le lopo le se whai o ngā taitai mangele. Po se tau loto na ave ia I talo, po se pese na ave ia I e le vaenga le mangele. Whai mato fono tui lunga tu ingi. Mai tua wale fia. Awale sau no sao lai le vaenga le fifia ia. Mai lau susunga al fifia au la lotu nei. Wa uma se whano. Ngani mea fō te manao iai whai. Mea nāu te whapea. O le whai tete I ala o ngā ruenga I le ko inga. A le whamaite e tala mania e le stangata e sau no so. I tono fono. E le ngalo le nganga o ta mai tono si o mātou kālesia. Mon mau foi a la tali a
le panu o le nanua a Fuiava. This is a special generation who are getting older and passing away. Generation whose English are not very good, like Fuiava. Generation that our grandchildren and our children laugh at us because of our English. Ina panu le nanu, tau le malama. A le tau panu le ana whai ei falsa ia. Ngā luenga ia. Le tau panu ia na mauai a whale ia tau te na nofu ai. A working generation who face the challenge of living in a new land and a life that is foreign, and yet they succeeded in it. Nea la ua maua whanau grandchildren. O tō mātou te whaalangolango iai e le lei nanu. E tau te silafia I a policies, ma strategies, ma isiisation o New Zealand. E whaalangolango iai tō mātua. Ona wale to e whengofia I a le soifuanga. Whanongolongo I tala. Le sine matitala noa I lava maltoina. Le whawhainga tae la upapae o leo langa. Ma maisito e ina, ui lava na mativa. Ai na, iai lava awala e whai ai na mauaisi la to fale. Ui lava le tango lima na iai awala. Fia to ina taimi sa mova I mangele mo I lava o mamao le falsa. A le fianga ma le nganga whaafitai o le tamai a se te whanu. Na momoli I a Fuiava. Ma lo le ngalue, ma lo le tauivi. Ma lo le saili ma lo. Me yesa mita I Fuiava. Le ngata le ngā luenga sa lato ngā lulue ai, ma ta ma tina ma tutua le nei kalesia. Ya mai se foi I la ua ma le tina ia ni ua ma, le nofo alo. Sa tau whaase eto ina I la o maumanga sa whai nei. Le loisto ina o a drop ia niwa. Saulea mana lawn clippings, mana ota tu lo. Saulea tia I whapea ia Fuiava ke le iloa ia melan whai. Usau whai a pua. Whose stuff are this? Oh, those are fui. Those are fui, Papa. Yeah, no saula ia la watu, te tanua ia. Ia la au, sauloto ino. Ma esel manei o le ola. Le ola o la au talo o ka. Ya kua mea iang kia I kua leo. Yeah, walu, o le tue sawala mo fak afe au mea o me la o te tanua ia au talo I mangi
Mori mau fo isi le ia tina, mai se nisi o le whanau kukal to ina. E le pokala mea le, ale mātou tupulanga le whai. Ia. Maola mori le wanso yoi. E tu, e topi ala talia so maisto ina. Ma le trai me ai. Ia fatu. Sa le iloa lava, o lena, tausi mātou le pokalami. Anyway. O le umuru au ma le talo mai a te unga e sese. Wanu le aso mai maemi. Ele i o le mea ai le umkuka. Na ona paka o ta vale, a vifo mea ai lunga o le lau, alu lona mato ai ngwalu le aso. Na o mau to e vili a Fuiava, ma lo le tō whama mau. Ma le whao tōtang. E le i o le whale ia le mea ai. Te le loa le, o fia ai ia emi man whana uma le lei i whafu. Sa e le ngalo tau singa ai ta maa. E le ngalo lan tau tua tono nei ka le sia. Le ngalo le ata. Fōlinga fia. Le ngalo le tau mawhai. Me lava i le i ato toa. Mai le sisi o tātou e ato toa. A le tau mawhai ma le wha maoni ni ngā wenga. E pea na si le fie niua. E tele mātai mi masitoi. E mole atu whaafitai Fuiava. I lau taisi whaiwhi au. Ia maise fo i mō le tā māwhitanga. Whaafitai tele lau. O le tuot whaafitai le tātou e kālesia. Le whaiuso ma le whaitongani. Ia maise ia whionga ia tomo wholo. Whaafitai le whamalosi. Wa fai e na fai tātou ngā luenga i la sama nei aso. Tātou ofa i pese i au fia. Ne ua ofa ma lua tau sanga i lei. Lei toi whaini pese o nei wha mai. Malo mo vienga ma pese o tātou lotu. Ia manu ia tele ia tāpo inga. Tātou ifo ma tālu. Le atuaia le alofa tūnoa o malava. O le ena awina mailo al pele lo mātou whaolo Iesu ke uiso. E au mai le ola ma le ola atali i le malama. Mātou te tu ina atu ma moni atu le whaaftai tele i lau fio lo mātou matai. Mātou te tu ina atu ma le loto wha maulaulo ma le loto atoa. I lona ma liu ua wha au matia ai le malosi o leoti. Ma lona toi tu ma manu ua te tala ina ai le malo le langi mo i mātou uma. O e talu tonu ia te ia. Moli atu foi le whaafitai.
Ona o lo alofa maluanga lei I lau au auna. Lona lo alofa sa whaalia I lau fonga malie le au nanga asi o mātou te mānei. Le ngata I tono lona inga o tono fo'i o lau ekalesia. Mātou whaalongolongo, mana tu natu, ma le nganga whaafitai, ma le nganga fiafia I lona soifua. Whaafitai tele lava le atua. Mo Fuiavailili. Whaafitai foi, ia niua, ma le whanau, I lātou tau singai, I le tamā, I le nātou sanga whaingatā. Whaafitai mo au whaamnianga, ia I lātou, mai mātou malawa. U lava ua e valauina si o mātou tamā, e whātutoe I mātou. Ia awale tau singa o ainga ma le au nanga I tono e kalesia. Ai mai se le tala ina o le tala lei. Ia Yesu ke wiso lo mātou li. Mātou te manatua I le nei tu la I lātou uma. O lo whano noa. Ono malanga al miliu mo le oti. Ele ngata ia niua ma le whanau ma ainga mainga. Ele ngata fo I lau ekalesia. Au lātou uma lava o lo tangi mai ana. Whamanamole le tua lau whaamawhanwhananga. Mana tua fo I tālu sanga I lātou o lo whātau tolia. O lo ngase, po lo koviti, po nisi o mai whaingatā. Whamanamole le tua. A apatu I ai o au whaamalolo. O e lava lo iai le malamalama, e taita ina ai a ao a li ima, tamai tai fo mai. A wale whaamalu longa, e peon e fina ngalo iai. Atasi mai le tua, teimi oma o le mātou maaftanga. E o lava le teimi mātou te whita nisi ai longa o le tunga mata. Sisi o ina I mātou I o ao malosi malo mana. Na ia mātou la ngona ma le nganga whaafitai ma le nganga maulano. Le pai mai o lau fio lo mātou tua. Whaamana ina, lau o auna o le a folofolo ina lau. Mātou whaalongo longo. O le vi inga e whafoi atu ia te oile tua. E alatu ia Yesu lo mātou talo. Amen. O le launga o sau nia I sunga I whawhengainga ia Yeriko Afmisana. E momona momoli atu le whaftai tele lau sunga le toina. Tai o sauninga mo le amanoa. E toi tūla iai I le pule la o tātou nu.
I sauninga whamawai o le tātou tama I a Fuiavailili. Sa whtei o le au tani lau fasili, sa fasili e lau moi mau. Ai sa iei malaisi tala sa whamatala le toi ina, o le alau o wiloa, o ana ata. O le tala e whatatau le koke, e whamai o le koke au tō nuu I whaala I palauti. Se I whamatala I seisi. O le launga, e le suafa o le atua le tama. Le alo ma le anganga pa ia. Amen. Ioane I le mata upu e luas fulkasi. Fai upu e iwa ma le sefulu. E fia taulai ai se manatu. Ua lātou tuta o na iloa lea o le afi malala. O le ia foi ua tunu ma le a reto. Ua fetalai atu Iesu ia te lātou. Au mai ia nisi ia ua outou maua I nei. When they landed, they saw a fire of burning coals. There were fish on it and some bread. Jesus said to them, "Bring some fish you have just caught." O se au mafaufaunga mo toi sauninga o le fionga ia Fuiavailili le liti a kono le kalesia PIBC tamaki e whapea. Pe iai ea ni ia o lou whaiba. O le fisili. Did you catch any fish? Fuiavailili. O le lalolangi le nei tātou te nonofo mauai. Fai mai le apostolo Paulo e le o so tātou nu moni. A fai la e le o so tātou nu moni le nei lalolangi matango fie. Ua tele ina mautu ai a tātou tāpenanga. Alu ai lo tātou malosi ma tātou tupe. I o tātou fale mautu. O le ala tātou mea le fai nei. Fai mai ma faufaunga o se tasi tangata sua le tuspa ia. O tātou o tangata au mau. E no nofo mo sina taimi. A e olo iai le wha moe malanga. Malanga I whea. Malanga I le nuu lea ua malanga ne iai lo outou tamā. Lo tātou tamā. Ia Fuiavailili. Ne tau tino e le apostolo Paulo. I lana tusi a Filipi. A wao lo tātou nuu moni o I le langi lea. O lo wha tali mai iai tātou. Le wha ola. O le alii ia o Iesu Keriso. We, however, are citizens of heaven, and we are eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ. Ai fai mai foi upu a se tasi fatu pese, na tusia se pese. The world is not my home. I'm just passing through. My treasures are laid up somewhere beyond the blue. O lona winga o tātou whainga malanga. E nofo ai olo. E whātusa fo I le tātou whainga malanga ma leolanga le nei I se tau fetulinga. It's an ongoing race. Le tala noa iai Paulo
Le sa moli mau i alta tau tamaya fongatia i le po o le family service. Ua o tau le tau ale lei, ua iu ia te au le tau sinionga, ua o ta ofi i le fatu atua. Ua te wina foi mo au le pale o le ola. Le pale o le ami o tonu. E foa ina mai ia te au i le la vaso. E le ali i le whamasino ami o tonu. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Niuama whanau. Life on earth is a temporary place for us. This is not our permanent home or our final destination. We were just passing through and just visiting earth. We are residents of the everlasting life, the heavens. E mawhai fōi o nau whapea atu, e tu sa ai ma le tātou tusi whaitau. O le soifuanga le nei tau te soifua ma o wolai, o le o langa whatautai. Whatautai. E whangongota pea ia mauani ia. O lo tā pea o tātou upenga, ina ia mauani ia se tele. E whai manga pia po ni oso, o solo tātou malanga i le nuu lea tātou te o iai. Le anga o lo whātalitali mai le tali uta. Tusi lea sa whaitawina le sunga Kerry. O lo tā uai le whaiva o le au soo i le vai i Tiperia. Ma o le whaali whaatolu leo Iesu i ono so. Ina ua toi tu malo mai i le tunga mauma le oti. Ua tātou maua i le tala. Alu le po whangongota le au so. Le ai masei ana maua. That night they caught nothing. Le ana fesili atu ia Iesu, le whana ue. Po iai ea ni au tau mea ai. In other words, po maua ea ni au tau ia. O lo tau whaiva. Have you caught anything? Tali mai e le ai se mea. A tono Iesu lafo le upenga i le tu tau matau. Sa wha peo na whai. Whamai ua le mawhai o na toso ai. Toso ai, le upenga. Ua matua tumu ia. So se whaiva e tautai folau ai Iesu. E mau. A wha longo mausitai le au whaiva. I le whāto nunga Iesu. Le tautai poto e fuamatangi. O Iesu o le tautai e nate sila fia. Sila fia le lei so se tua a inga tau. Awa e manino ma malama le lei. I matangi ese. O le tautai e lavalo na sila fia i le vasa. Ma ona winga. Whalongo fo i lana whātou nunga i lau so. Lafo le upenga i le itu tau matau. Whātou i loa uma le tau nuunga. Mai le ai o se ia. Ma le alu o le po e le lala oa le liu o lo lātou waa. Le mawhai o na toso ae. I le toso ae i nunga. Na toso. A ngai i le matawhanga le upenga o le auso.
O te manatu fo i le au fia ua poto nei, le falitua ia ni ua ma le nofo alo, whapea a inga na lua. Ua o tau moli ma uina whaiva o lo o tau tama. A o tau moli mau sa o tau whasoa mai ai. E winga i mea le lei e tele na tapena ina e lo o tau tama. O na winga fia fia. Alofa anga malu tau si whaife au. Wha tua, wha maoni. Loto mau lalo. E leo ia e nao le whaiva. Sa wha ngota ai Fuiavailili. E leo ia e nao lona whaiva. Sa tiu ai maa fi e peo lea upu. A fi ai sea. Moso o tau lumanai le whanau. Lea wa e manuia whaiva o Fuiavailili. O na sa wha moe i le wha sino manga le tautai. Le tautai folau alona matai o Yesu Keriso. Sa ia wha longo ma le manino i le musunga le anganga pa ia. Sa ia usitai fo ia. Le anganga sa wha tonu folau ailo na sa i to tonu o le nei malu. O le ngalu wenga le atua. E peo na mori mau ia itala maalia i le po o le asa. Ua lata i le fast full tau sanga. Lana tau tua. E foi na mori mau te maa o le ngalu wenga. Le au nanga Fuiavailili ma le faltua. O na whaiva ia sa wha ngota ai. Na sa mai le kalesia. E ala ilona tofi ti a kono, ma le lama ta fale. O lana tau tua le na ile atua. O whaiva na, o ia na, o le whaiva, o lo tātou tama. Ua whaare. Ua whaitau i tonu a ma le whaafe Yesu i ona so lea na tātou whalongolongo ia. O mai ei nā ai. Tātou maua le whai unga o le tala. Tau nuu ane Peteru manisi o na so i le pau mātū. Lai whaatali o tua Yesu. O loo whaatali atu ma tāpenanga. Tāpenanga o tau mafa. Se itali ai le susu ma le namu vasa. O le au whaiwhaiva. O le afi malala lai tunu ai le ia ma le areto. A tātou mawhauwhau iei tātou Samoa. O anga ia ma le maasani a le tangata e taua o le taliuta. Tunu se ti, whai se mea ai, ai po iei se tapaa mo le au whaiwhaiva. Lea ua whaatino e Yesu, le vainga lea. Whai le whaatali se itali alo ai le au whangongota, ua alu le po o pisi samia. Whaatali le ia, ma le areto. O le whaatali fo il nā. O lo whaatali mai ai Yesu, no tātou matai, i le tuta atu o le whainga malanga, ma le whaatama soali inga, a Fuiavailili. E le tau mate foi, e le i whaingo fie, le ola ina e lo tātou tama nei o le nei o langa. E le i whaingo fie. Sa whea ngai ma le so wā o le vasa, a o walo i lana ti unga. Sa la ina, sa timu ia, sa utia. Na oso fia foi le sa o lona wa. E ngalu malo losi.
sa matangia fo ilana malanga. Ai, whaafonga I moli mau o nei aso. Sa unol tātou tama, whaifi au ia e lama. Sa mau tū pēa lona wha moe moe. Ma lona wha tua I le atua. Tangata sa sila mamao I sona manuia. Mase manuia mo lona a inga. Si ana whanau. Na ala io na tu ua sa moa. Ai malanga mai. Te loa foi na iei teimi na wha vai eile au auna. Fuiavailili. Ei ni teimi na wha vai ai. A wao I tātou o tangata soifua. E iei teimi tātou te wha vai ai. Ai whawhetai I le atua. O le nei ua tuta I whanua le tautai o le ngātai whale. Ua sili ofe I le silinga. Lo whatali mai o ia Yesu. Matau mafa o wha manuianga mo lana au auna. O le sa ngā pātia I lana whe au ma le tala le lei. Whetala Yesu I ono so o mai I nā ai. Ne au fia ua poto mai. E le toi au ngā nei upu ia Fuiavailili. Ai o na whaiva sa tiu ai ia mana tua pēr. Ma vea o se wha manatu mō tātou, mō o tātou foi whaiva. O lo whai. Oa mai o tātou whaiva. Wa tau maua ni nei ia o lau whaatama soali inga. Lo whaatalitali mai foi le alii. Ua ia fia sila foi ni ia o tātou whaiva. Se isa sa atu, ma whailo atu. Peo na ia fesili ai le au so. Au mai ia nisi ia. Ua utou maua I nei. Nga lai wha moe mai. Le tali uta. Ini ia e te alu atu ma oe. O lo whaiva. Whaiwa whale tonu tā penanga. Ta talo I le alii. Ma whai loa I ai ia. We maua. Yesu. Paua I o ia wa maua. Lo ta whaiva. Wa tele a ina te tewa ia il COVID. Nea la auto e tau mwhai. Tau mwhai lea tau sanga. Ma le nei tau sanga. Ina ia mau lo whaiva. Nea la o stai ma whalongo. La auto e alu lau whai pese. Wha mau popo le mato au talavou. E manu ia ai lo walo whaiva. A whai foi o le nā lava e whao le waa I le whangā. E lei tosoa I le sami. Toso nei. Toso nei o manua, maua le amanoa. A wata tau te le tau masina ma le fina ngalo le atua. Po nei, po tae au. Au a iaini I au lau whaiva. E te malanga ma oe. Ia, ma le, ma ainga muli lava, ia na uma foi leo le launga. Ma lo ale on sa. E ui ina tele o nei ia te tele. Ai le I maa sae ai le upenga. Mea tā ua le nai tā ofi. E ui le tele o ia. Ai le I maa sae ai le upenga. E whape nā le soifua le tangata. E usitai ma whai le fina ngalo o le alii. E le ngata e maulo na whaiva I le tele o ia. Ai le masai foi lana upenga whangota. O le a le tele o lui tau. O le a le tele o mea whai. Aua le wha fiti li tau tua I le atua. Pe o Fuiavailili.
Tangata sa tu maulo na fatu atua ino nali. Ele fe momo wai mafatanga faya se mea. Faiva nao Fuiavailili sa fatino ina a ola. Leanga sa fa moe moe mafatu atua I lona matai. Ele I masaya ya leu pepa. Ua fa malo le pale Fuiavailili. Malo le folau. Mapu atu la ia. Ile tau mafatanga wa ta pena ina e lo wali. Mo oe. Ye au na le ia ma le fa maoni. Wana e fa maoni I lau fatau tainga. Tau taia e. Ulu fale maia I le fia o lo wali. Au mai ia nisi a ua utou maua I nei. Amen. Malo whawhitai I lau songa le whawhengainga mo le launga le nei aso. Mo le atu whawhitai. Ia aloa la uso mo le sosani mai. I le tātou e kalesia maise ia le toe sauninga o si o tātou tamai a Fuiava. Le wa maua le tala o a tau whale tonu mai le tau. Ia. La tātou o sa au le tonga mau. Misi lesi vaenga le tātou lotu. Mwhai o na pe whatatela titi. Wana. Whakai e tua tala po le ase. Pe whawi umi tātou lotu pe maua se. Lau fie whatau nuai. Koi kiki au ku mai e seu launga a Yeriko. Wa vai atu whale tono tau. Ia. Malei. Lewa. Maua mai e tono tātou lut. Well, continue with our service. I think it's now poured down and better that we stay here. We've got all the time in the world. We just move to the cemetery at the next break of the rain. Again, I want to thank all of you. When I watched our Sunday service on YouTube, I felt very proud. Our health and safety plan, our COVID plan was followed by 90% of our congregation. It looks very good compared to other funeral service I've seen on YouTube where no one wear any mask and everyone is singing openly. I'm very proud of our fellowship. O lo tau mwhai pēa e tau sia ia tūlanga ono le whamai. O le a tātou viia le tua, le viinga, le pese.
mai ia kolo rosa le au. Arman, ifa ni so ko wa pe ko wa ke ko la ki ko ngai o ya. Ya na ko ko. Dia le ko mai ma ai o do wa tau le. O ka vi si ma nei mo. O mo ko ya o. Kasi dia pengen awal pun sepusa, bagi dia ni. Mama, yes, boy. Ya, dua. Leo tia o whea o iailo manu mano. Leo tia o whea o iailo tu. Aua e te whewhe o au le mo mua ma le munu. O le ola nei lava sa uoti pa auto foi. O te ola e whaavavau lava. O ia te au ki o le oti ma se o. A wāona le pulitonu o le tua. Ino nā lopa tu no tele. Ave ina atu ai ia te ia le nganga o lau au au.
O lea o tātou tu ina atua ilo na tino i tunga mau. O le ele i le ele. O le fulefu i le fulefu. Ma le fuefu i le fuefu. Tātou tonu ma le tuapa moe moe i toi tu i le ola whaavavau. Ono tātou li o Yesu Kiriso. O le nati ni ua o tātou nei tino o leanga. Ina ia whaia e whātatau i lona tino māta ngō pio. Tuso ma le mana na te mwhaia o na whātou i lano i ngai. O mea uma i atu i alapa. E ke risoe. Oe o le tuku mamalu. Oe o le alo e whaavavau o ta mā. E manu malo le ti ngā o le oti. Ona e whaavano ina lea oe o le malo le langi mo tangata whakikua o malaka. Amuia e woti, oe woti le ali. Ka mata inei o le po o le ala. Vetalai mai ai le nganga. Ia lato malo lo ia lato ngā nuenga ti ngā. Foi o lato ngā nuenga. E muri ia te lato. Tātou pese le pese. Malu au mai ai le ola ma le ola atali i le mala malama. Mātu te ole atu, e talia mai le mātu whātai le lava. Ona o le nā mani mālo le oti ma tūnga mau. Ma e saunia mo i mātou mai lātu umo e umo e i lona sua. Se mālo longa fia i a te oe. E tā fia i mātou i mātanga whaavau whaatasi mai lātu uma. O e olo si mia la o fia o le langi. I mātasi ai i mātou mai a ole tu e tū ma le ola. Le olo soi pōpea. Ma lo pule a wā whaatasi ma la o fia ma le ngāru pa ia. O le tuato tasi i whaavavau. E le aise ngāta ala. O le file mufo i mai le tua. Lo sisi lava i mea uma e manatu i ai. Leo leo i nai o tō loto atoa ma o tō māpau whau. I le poto ma le alofo le tua. Alo na alo Yesu Kiriso kātou. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you and all those you love, now and forevermore.
le fuerza no van a tomar. Por el fuerza hay que le vaya a la iglesia que hay para estar ahí. Ya lo se va con calma. La pusa y pasó con final, ya tu la agua, con cala agua. Y de gol lava la iglesia. Yo a parear que está con ya me con calma mayal, yo se va con cala para dar farol. Teo lo logo le fuama le paoa e pa. Ele ingei vai ngol ka ku maftanga. O le fonga foi leo pa ia ia ngana lua. Le nga pa tai lo to na pa na lua ma mai. E mai se le pa ia I ko ma me mai. O e masani ma le fioma ia Fuiavailili. Ia e mai se nei kalesia. Leo wa pola de bala au pa ralo. Tātou ke o atu iai te amae ali nei whamui moi. Ia whapese mākou kala. La e kui makangi ora la mākou mulmuli apu. Kali di whāloalo. Koe whai engisi e kako upu mo le ngā whāloalo whāpitai. Lo fa
Fia